ibi turiko turavuga par notre histoire byarabaye tubihakana cyangwa turondera kuvyabiya ntacyo bihindura tuvyasure hanyuma ibitagenze tubikosora. C'est ça qui est essentiel. Sinon kugira ngo tugire une défense du projet y'ubundi de formation de psychopédagogue nous risquons de tomber tous des paranoïaques. Oui, la paranoïa niyo umuntu afata ivyo muri we akabishira ku wundi. Jewe ndakwamaka ukakorera ubunyanga, jewe nakoze ikintu nkakorera wamboreye ikibi kandi arashaka kigukoreye. Alors uja ntabwo harire ngo nta byabaye ntatagize gutuma je comprends. Pourquoi est-ce que dushaka kugumana un esprit toi d'officier il y a de cela 20-30 ans? Mais très positif. Pour moi, ce que j'ai vécu, j'étais en troisième primaire. Le 30, c'était un dimanche. Nahagurutse muhira namushikanje mukuru tugiye kwa mama wacu. Hariho ubuzi hagati iwacu butwa Buyongwe, hariho d'autres tantes. Twashitse on apprend que il y a un papa. Batangura kuvuga ngo hariho abantu bateye bashinze ihema inyamurenga. Nta muntu atera. No, iryo hema terarume igiye gufata barimu n'abandi bantu daloko. La purification ethnique, j'ai assisté à ça et je me souviens très bien. Par mercredi après-midi, Mutandeni wa commune Kiremba azana Peugeot 304 agarara imbere y'ishuri wacu. Notre enseignant yitwa Michel, que je prenais pour un ange de par sa gentillesse. Arasohoka yinjira muri yo modoka Mustanteri. Twe dutaha twaca kuri jita Mustanteri yaba uwo mwarimu twamuciye ko yegamiye urugo. Honorable vu. Abarimu diregiteri b'abahutu kw'ishuri wacu bose baricwe. On va au cynisme. Ibyo bishaka ngo repression, quelle repression? Ko hari hatekanye. Nta muntu n'umwe yatanze de fuir. Uwo barondera wese, peut le cueillir comme un petit lapin comme ça. Et je vous dis, ushaka genda vérifier. Iwacu Kiremba. Hariho abatutsi baguye Ngozi kandi bishwe n'uwatwara yitwa Bizoza. Je peux vous citer quelques noms. Muragende mubaze uwitwa Yohani wa Maburuki Mututsi. Muragenda mubaze uwitwa Kidahigima qui était comptable communal. Hamwe bavuga ko yoba yari umututsi abandi ngo yari wihutuye ibyo peu importe. Mugabo il s'assume ko ari umututsi. Même sa descendance il s'affirme comme des Tutsi. Abo bishwe na commandant militaire de l'époque. Alors, cette histoire de Maï Mouré, je crois que c'est une chose pour habiller le corps. Comparaison des pressions aveugles, ou dire les pressions, il y a un soulèvement. Ni un soulèvement les autres régions, comme chez nous, on n'a pas vu de soulèvement. Il n'y a pas de soulèvement. Et pour la petite histoire, uyu munsi il y a l'internet akabaye kose turashaka kumenya il y a les radios en ligne cyangwa les médias za kera traditionnels mugabe tugiye je peux vous dire umutumbi wacu il n'y avait que 3 postes de récepteurs pour vous dire que même l'information ne parvenait pas aux gens. Alors, nous avons qui pouvaient se soulever pour occasionner une répression à travers les 27 000 km² au Burundi. Bari bafise quel moyen pour ushobora gushigikira umuhanirwa de cette manière. Jewe mwene ngeza hayo roje nkaba nitwa ngezayo Marisha nyine
twaba mu Ngagara bavuga muri okafe kera hanyuma papa yari directeur general batwaye ikibuga cy'indege hanyuma hageze mu kwa gatanu papa yapfuye itariki zitatu hari kwa gatatu icyo gihe ndazi ko twabaha ikonje ko ni akazi officiel barufintesha ariko niba ni yamaye amahirwe directeur yakumanze mbashita papa chansabira kuri Saint Joseph niga mukamira ro isengero yo mukamira yambavuye y'abatera yakisengera ariko hariho amashuri siziye papa yapfuye asigaye ko n'ibyamuye nacengera kwiga n'ubwira papa cyo gihe rero arageze ahantu yari kumwe n'abashitsi mukira Andre yatwara ecourage yatwara ecourage mukira Andre yari mu kwa mama wacu hajya mukamira hajya kuri hano ikambi yari mu biti hanyuma wo icyo gihe papa agiye yari ku n'undi musirikare babatira duherekeje umuntu agiye kumusaga umusirikare avuyeyo batarashika basiya kuri rompwe bajya binjire bacabona sinzi ikintu babateye mu kirande ko yari imbere arakomereka papa icyo gihe acagenda kuri kliniki mu kanya papa acabona haza abantu batemaguwe n'imipanga n'ibiki bacamubona kugenda kuri princeresha agakora mu kirande kuri princeresha acyati ko nafise imyaka yanje ko nakusansemana hanyuma icyo gihe rero papa amaze gutaha ubwo nyene numva bwiye mama ko jina y'umukobwa mu bahungu bane abwira ati kumana urasikwe bamufashe ati ako tunamenye bamufatiye umisi mike ya papa nawe hacahaza akize ko atagora hacahaza nyogozi achikaza kutora kajipe papa ndo bamukuye muri nani muri cyangwa bikamwe bambe babatwara mu bikamwe babashira bashamuna amateka bagenda bakobita nitwa bitaye ariko mu nyuma papa yakoze akajipe avuye ku kazi uwo munsi bashira bamukuye muri senke cyati hanyuma muco gihe rero papa papa rero muco gihe agiye mama acaramu pipiki arakurikira agiye kuri komisariya wa ngati bakirashwe yashitse bamwica subira inyuma bakora ngo bamukurikira mama cyasubira mukanya amaze kuza mama hacaza chef de zone umugagara umurokafa amwazana yampa uko papa yarafite inkongo cyabategetse yarafite utuntu mama agenda mu kabati arayikurayo ayitwara kuri zone ndamuherekeza kuko bafite abanje bose hari imfura ya data ubu ntakivuga afite avese ntiyari muhira mama muco gihe nawe hageze kugira ngo batizwe ko naraganiye itariki y'ukwezi kwa gatanu bacyabye hanyuma muco gihe papa mama atwara iyo nkoko nani iyo nkoko ayishyira chef de zone aramusinyira turagaruka mukanya ngo haje bamaye mure nagiye kuraba ahajya huye akoje twaba hajya nurajya inyuma ya CNDD permanence yo twaba nahajya na Dino Nyamoya premier ministre amo akaba na Baredise Andre na papa n'abandi bategetse ari kati meze nk'abantu n'abategetse usaba kuri iyo kati kacese katasanatse ndashafise impapuro za kera ko ntazanya original z'ababirigi yego aha na foto nka mbada bigenda bwa ngo no ira ukuntu noshika nashindira ingana hagire ndo akabibazo beshi harafuye amabuto intango y'ubwicanyi saba mayi murere intango y'ubwicanyi n'ubutegetsi bwa Micombero niyo bagiye kurondera abamayi murere kugira ngo babe intandaro yuko Micombero n'ubutegetsi bwiwe bikura ko abahutu bose baciye ubwenge ndetse abasaba abahutu gusa bikura ko nabo bita bashigikiye intwaro ya cyami barimwo ndizeye bari bazanye itariki 30 ntwarane mu 1972 abo rero bavuga ko bari bashigikiye intwaro ya cyami bari abo bita abanyaruguru b'abatutsi kandi nabo barishwe nirihe sano riri hagati yabo bahutu bari bateguwe kwicwa n'abamayi murenge nta sano riri hagati na gatoya y'abahutu
bateguwe kwitwa ko amaliste yatanguye gukorwa mu 35, 36, 39, 71 hama baza kubishyira mu ngiro. Isano rihari nirihe nuko Micombero n'ubutegetsi bwiwe yaciye avuga ati abamayi bateye mbega kuri Micombero abamayi bari bande. Kuri Micombero abamayi bari abahutu kuko mu gihugu cyose twagize amatohoza bagiye ku marondo bavuga bati tugiye gutegera ubumayi murere hama babonye umuhutu bagaca bamwica. Ni ukuvuga ko abamayi baciye bitwa abahutu bateye nibo rero bo kurondera kwicwa hano mu Burundi. None abo bamayi bukuri baje bava muri Kongo boba bari bafitaniye isano n'abahutu, boba barasa barareha barangana babitiranya gute? Kuvuga ngo bari bafitaniye isano nta sano ryari ihari. Abo bamayi abo bagwanya bo muri Simba baje barondera abahutu bamwe mu Rumonge, Nyanza-Lac na Mabanda bababwira bati leta y'abatutsi yarabasegeshe tubafashe kubikura. Hanyuma rero leta ya Micombero ikibiboneraho ivuga iti mu Burundi bwose aba bateye n'abahutu ni mu bamare. Niyo gisano novuga ko rihari no munsi. Mushobora cyo mwishura cyo kibazo ngibajije kuno munsi. Ati abamayi muri n'abagwanyi canke barari abantu bakorana n'ubutegetsi bw'Ubujumbura cyo. Uno munsi aho tugejeje amatohoza abamayi n'abacangiro ba Micombero baje barondewe n'ubutegetsi bwa Micombero. Nayivuze Micombero atumye Yanda, atumye Shibura na Ntamagara kugira ngo baze batanguze ubwicanyi bica abatutsi. Hari abatutsi bapfuye n'abariye ba Kinyonki Dodone Hoke nga hariho abatutsi bapfuye bari bo Wasimbiya na Rumonge kugira ngo bice biboneka ko bishwe n'abahutu hama bacamara abahutu.